Vreme varljivo, čas ogreje sunce, čas pada kiša, pa to utiče na raspoloženje ljudi i usporava radove koji se izvode na našim ulicama. Nakon toga se završavaju žardinjere oko kolovoza i proširuje staza za ljude sa oštećenim vidom. Radovi teku sporo, ali važno je da ne stoje. Sigurno je jedno, leto ćemo dočekati sa uređenim šetalištem. Priključak Slavojske ulice na kružni put i Obilićeve ulice kod Vile Lazović predstavlja svojevrstan primjer kako je nestručno urađena signalizacija. Vozač koji ide iz ove ulice nema ama baš nikakvu preglednost jer ne vidi semafore, ni onaj na putu sa groblja, niti onaj iz Loznice. Prinuđen je da krene onako na tref i time rizikuje svoju, a i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, naročito onih koji se kreću kružnim putem. Na bezimenom putu za devetake koji ide od kafane Crnogorac zatičemo radnu akciju. Predvođeni Ilijom Petrovićem, ovi momci o svom trošku nasipaju put koji zbog nerešenih imovinskih problema godinama čeka da bude urađen po propisu. Njihova muka nikoga ne interesuje, troškovi još manje, a oni nemaju kud, nego ovuda da dođu do svojih kuća. Na stambenoj lokaciji Gvožđar, čija je izgradnja počela 1999. godine, radovi se konačno privode kraju. Prema rečima šefa gradilišta Dejana Mijolkovića, prvi stanari uselit će se do kraja aprila meseca. Ulica Kneza Miloša zbog uskog kolovoza i parkiranih automobila jedna je od najugroženijih saobraćajnica. Sada dobija parking na delu lokacije starog autoprevoza. Zamisao je dobra, ali se bojimo da neće mnogo uticati na bolju prohodnost ove ulice. U želji da spreče parkiranje vozila na trotoaru, projektanti ugradili visoke ivičnjake. Nema vajde. Vozači koriste niže delove koji su ostavljeni za prilaz kućama, lako penju vozila na trotoar ili ih čak i u suprotnom smeru ostavljaju na kolovozu. Jedino rješenje je da saobraćajna policija svakodnevno čuva ovu ulicu od kabadahija. Praktično da ne izlazi iz nje dok se ne zavede red. Pogledajte sada ovo. Ulica Stefana Prvovenčanog je jedna od najširih u Čačku. Doskoro nije imala ni metar trotoara. Ove zime urađena jedna strana, a po projektu dobila zelene površine, nikla i trava. Kako se ponašamo prema opštem dobru najbolje ilustruju ovi snimci. Na još meku zemlju neki buzdovan, mislimo nismo preterali da ga ovako nazovemo, uterao vozilo i izrovao travnjak. Rekao smo da je ulica široka, pa imamo mjesta da, iako nije dozvoljeno, parkira vozilo na kolovozu. Šteta bi bila manja. Na sreću stanovnici jednog dela ove ulice zelene površine zaštitili trakama. Plastične trake nisu na prvi pogled neka zaštita, ali se pokazale dovoljne da spreče samovolju i nevaspitanje pojedinih vozača. Idemo za Pridvoricu, ali putem pored stare jezdinske škole. U oči pada obaveštenje, direci na prodaju, a malo dalje razvaljena osmatračica preduzeće Sloboda. Iz kruga neko isprobava rakete. Jezdinski potok preprečio kombi. Samo blagi Bog zna kako li ga tamo skotrljaše. Stižemo do table na kojoj piše vazdušno oporavilište Tošin do. Ima tu još nekih slova, ali ne znamo šta znači. Mi skrećemo desno i izlazimo na mjesto koje se zove Kulovina. Obeleženo je kamenom pločom koja se nalazi ispod retke i zaboravljene voćke Oskoruša. Odavde puca pogled na deo Čačka, planine Ovčar, Kablar, Vuljan, Maljen, Povlen, a vidi se, kažu, po lepom vremenu pola Srbije. Svrati smo u domaćinstvo porodice Domanović. Ker, zovu ga Sima, gotovo ne zalaja.
Miljanka Domanović nam objasni kako da dođemo do spomenika i izvora Gvozdenovac. Na proplanku, a imanje je vlasništvo nadaleko čuvenog voćara i domaćina Veljka Jovanovića, 10 spomenika i kačara. Najveći utisak ostavlja obeležje posvećeno srpskom seljaku, na njemu sve poljoprivredne alatke. Posebnu pažnju privlači plug proizveden 20. godina prošlog veka u Nemačkoj. Na spomeniku stihovi pesnika Dobrice. Idući ka izvoru Gvozdenac, stižemo do voćnjaka porodice Jovanović. Zatičemo domaćina Jovana. Zasadio špalir od 750 sadnica jabuka, pa danas sa radnicima pobija kolje. Rupe se ne kopaju ručno, već sa svrdlom koji pokreće benzinski motor. Našu pažnju privlače sistem za zalivanje kap po kap i lokve u kojima se čuva voda za zalivanje voća u vreme suše. Po ostacima doručka vidimo počeo uskršnji post. Jovan nas povede na izvor Gvozdenovac. Usput nam priča, voda je lekovita, naročito dobra za oči i želudac. Ispod stoletnih bukvi voda ide šiburke. Temperatura je i leti i zimi 5 stepeni, a kapacitet izvora je 2,5 vagona za 24 sata. Pozdravljamo se sa domaćinima i dobrim makadamskim putem silazimo u Vuloviće. Usput snimamo ovu seosku idilu i žalosnu kuću iz koje je davno istekao život. Poznajete li ovog čoveka? Otac mu Nikola, majka Rada i dedovi rođeni u Čačku. Među 3 braće on najstariji. 2 brata Rade i Boban Punana, nažalost, nisu više živi. Atletske građe mogao je da se bavi svakim sportom. Odučio se za fudbal i nije pogrešio. Igrao centarfora i levo krilo. Jedan je od najzaslužnijih igrača za ulazak fudbalskog kluba Borac u 2. saveznu ligu, a to je bilo daleke 1962. godine. Snažan, golgeter bez mane i straha. Ostala istinita priča da kad je u pitanju gol, stavlja u glavu tamo gdje drugi nisu htjeli nogu. Imao sam zadovoljstvo da igram sa njim u istom čuvenom Borčevom timu. Svjedok sam da je uoči ulaska u 2. saveznu ligu, a i kasnije, davao odlučujuće golove. Ode da studira višu pedagošku školu u Prištini i pređe da igra za istoimeni klub. Kad završi studije, odlazi u Niški železničar pa u Somborski radnički. Odatle ide u Austriju u Klagenfurt. Zapadne za oko ljudima iz turskog prvoligaša Antalije. 4 godine igrao za ovaj tim, a 1 godinu za Eskişehir Sport. Prve godine u Antaliji dao 32 gola i stalno bio među 5 najboljih strelaca prve turske lige. Završi karijeru, vrati se u Čačak, zaposli u školu Tanasko Rajić. Oženjen je Marino Majstorović, imaju kći Jugoslavu, sina Nikolu i 2 unuka, Aleksu i Ognjena. Ostao upamćen ne samo kao ubojiti golgeter, nego i čovjek široke plemenite duše. Istini za volju, često tvrdoglav. Ljudi koji ga poznaju i prijatelji ističu njegovu čestitost i poštenje. Nema dlaku na jeziku, s njim ste uvijek načisto. Ono što misli kaže vam direktno u lice, pa klapilo vam se, ne klapilo. Jugoslav Dabović Jugo.